Haka gospel menta kasi ngau bau Petrus ulet ban marai show Jisu da ka jingman. Ban ong ku Jisu lada upara ulet pepercaya yang akat no sin ngadai ban mam. Ban uya turu hatu ngan mam nyau sin ke perkat jong Petrus ula perkat ba nyau sin kadai ka nambar ka bala he ba ba ula mam bun sin. Hari Jisu u ai u da ka jubab ka wong om tang nyau sin. Hari pidai ban mam nyau po sin hinyau. Kamut ayu hinyau po sin hinyau. Hinyau po habang ipet na kasam ba kandai po kat kat ka bashi po hang tu kasam ka kran ba ka jingim jingi kibriu ka datang nyo posnam bat pra posnam ya kitu ki baklan ba ni ba manta kibriu ki em shisha tang nyo posnam pra posnam kandai posnam tu ki baklan kan kasam ka kran ya kata bangi em tang nyo posnam te bangi em tang nyo posnam ujisu ong ma nyo posien henyo kai kata henyo pan henyo po ka tau ka snam ka bangi em baro si jing em nyo posnam ngi haban mam kai kata ka henyo pan nyo posin henyo henyo ka don nyo sngi ka shtayo tu Jisu khot ban map ha ka jing em jingi man na ka sngi nyo sin ka shtayo na do ka sngi utrai ha do ka sing saja ni de ban map bat ha ka ne ka jing em nyo posnam jo ka jing em jing hasla per the ni de ban map te men tak si ka gospel ka khot yang abria pi bangi de ban map map ikiwe map borobor map man na ka sngi na mar bangiru ngidon kami ka jing map na ublay ngiru ngidon kami ka jing map na kiwe. God bless you.